Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Rita, manot taon mo nagtrabaho iti opisina pagtrabahoan. Upatan tatang. Nay, upat gaya mo na taon mo nagtrabaho ijay, nga maon pa iti aasensuam. Ha? Ano sam kadilatan ti agtrabaho iti opisina nagbasit mo ti sweldom, di kalag panunot mo tayo. Pumanaw ka iti dahi nga opisina. Ni, papanak kumangay agtrabaho tatang. Ay, kat mangkita ka iti bak na nga pakiasawam tapno mabiyag ka nga oray saan ka nagtrabaho. Jakmot ka ti kasta tatang. Papalpalamo takit din iti agbalin nga asawa. Di oray man awan ti makias asawa. Kahit, anya nga ron ti kayat mo nga ay, ano samlatan ti sweldom iti opisina pagtrabahoam. Kurang pa nga allowance mo na arigam ti sweldom iti dahi nga opisina. Husto mo tatang. Ada maigatang iti unag ti balay kan allowance ko. Dahi talang, awan pa iti maigatang iti agkakaima sa makmakan, kanigatang iti sapatos kas kadakawis. Apay nga min aday ti panunutan nyo. Tinapatag kat saan tayo nga agrigrigat, tatang. Mangan tayo iti mamitlo iti agmalem. Ay, madiday ta ka panunutam. Awan pa'y arapap mo mat abumaknang when pumintas ti biyag mo. Map nagkalatan dita nagbasita sweldom. Aramatum maday ta utik mo tap nagginawa ka. Saan ka matala, danak ko? Ado, gusto kan ka nga at dati mabalin na. Kasarita man dyanak mo bakit? Apay aya. Ibagam nga agresign na niti trabaho na. No agresign pagswelduan na ngay. Basta agresign, tamaki asawa nita da mabalin na. Sana kasting agtrabaho ng agpaiso. Ngam awan mo ti sweldo na. At damot sweldo na. Nagbasit nga rod. Di ka mo't makawawat na bakbakitan. San abumaknang namang namnamalatan iti sweldo na. Tinapatag akit naragsak iti trabaho na lakay. Oray man no naragsak no agsarsaraaw mo ti tiyan na. Anya nga iti serbina. Saan mo't ngagsarsaraaw, taawan mo't asawa ken anak na abibiyagan na. Mairanranod ta pa iti sweldo na nga oray basit ako nam. Dahi tangamin ka, takonsintidora ka. Di nagpayayunan mo. Gapo ta maday ti kayat mo ang mapasamak. Saan anasaya at tikas jay lakay? Dahi ta, iso di nakpatpatsin ni Rita, takasano mo taya, di nagpayayunan. Pagtimogan kayon sa nagina. Nay, nagbakasyon ka magaya man, Timotay. Uwan mang Berteng, kaya't kumati agina na dito Pilipinas. Sakbay nga agsubliak man ni abroad. Dayta ati biyag, agawid ka dito Pilipinas no kay kayat mo. Nagsaya ata na biyag. Agsapulak matan iti asawak dito Pilipinas tanay. Lumami isan ijay naggapwak apagilyan. Kasapulan mo tipokara. Isapulan dakman gede no at dati amuyo ang mabalin nga asawaan, Mang Berteng.
Ay kat dati amok Agpaisaw. Wen Timothy, no kayat mo ison ti asawaem. Napintas ka naggaghet dahi balasang. Sigurado asaan ka ngagbabaway ang mga asawa ken kuana. Agpaisaw, Mang Berteng? Wen kunaklangaruden. Taga-ano ngay dahi ta balasang, Mang Berteng? Mapan ko man amwan ken sarungkaran? Tagay di balay. Anya? Wen Timothy, ni Rita nga anak ko. Awan pa'y asawa ni Rita, Mang Berteng? Awan pa'y nga rod. Iso nga armaman kit day, taagasawa kayon. Kat no nagpindas ni Rita, Mang Berteng? Apay nga awan pa'y lati asawa na? Wala, ta nalabit sikat destiny na. Nagsaya atin ngayon, no kasta, Mang Berteng. Tano kas kasanaw. Alag adagos ni Rita ijay abroad. No lakit day, takayat na ti makikalay sa kanya. Bakit? Ayan ni Rita. Apay aya. Ayan na nga road. Saan pa'y asimang pagd? Ngem nag-text amala daw kanu nga agawid. Takakadwa na dagiti office mates na. Adda kanu papananda. Mabayagan ka day iti papananda. Iso mati kunana. Imbagam ko mga agawid adagos Si kamot lakay. Balasang jay anak mo anahustuan iti tawen. Agawid tulata ano kayat na. Amo na mutin ti dakas saan para iti bagina. Adda nga road ti mang sarungkar ken kwa na apagsayaatan. Anya? Wen, simangput ni Timothy ang nagkapoy jaway. Oh, anya kumangay no simang puten. Siyempre, sarungkaran na di anak taa. Anya pa'y kuma. Anya? Iso masapol sa mangputin ni Rita. Tamangan no umayon ni Timothy. Ay, anya kamuten Berting. Amangan no si kamanen tinangibagbagakin ni Timothy abalasang pailaang di anak ta. Kahit anya kuma, talaga mo ta balasang pa'y ni Rita. Single and available. Imbag no kayat ni Rita ni Timothy ket nagadayo ti baet ti edad da. Adula amin dayta. Tinapatagat ag ginustuda. Sana dayta edad dita ti parekot. Berting! Naghasat ni Rita numayat nga ikalaysa ni Timothy. Kat isurot na iti panagsublin ay di Hawaii. Nasaya ata si Mang Petkan. Itay pahingor-urayan ka. Nagbayag ka. Anya ang nagbayag, kat nagpiitak to pa iti napanak tatang. Siyak ti kaunaan ang nagawid, tadyak mo't kayat ti marabyan launay. Alang araw din, ingkag sukatan. Tamadamdamalaang. Adda ni Timothy amang sarungkarken ka. Ha? Asino at Timothy, tatang? Di kalugaran tayo mananapan ni Hawaii. Ha? Ni tata Timothy? Anya tata. Ma-offend mo di tao ano manggag na tayo tang awag mo kan na. Katatamot at talaga, tadandanin ka edad jo, tatang. Danda nila ang ngam adingag pa ilaang mo't basit. Kat iso nga rod atata. Ay na, di mo awagan iti tata no sarungkaran na ka. May mayat no manong kunam kan na. Apay nga min asarungkaran nak Ket natural, agdaton kan ka. Anya pa'y kuma. Diyak kayat na diyan laklakayan, tatang. Ay, agtal na ka man, Rita. Nasaya at tibiyag mo nung makiasawa ka kini Timothy. Ay na, tatang. Kabaelak apasaya aton ti biyag ko, nga uray saan abak nang ti mga sawa kanya. Mang Berteng, umayak manen sumarungkar. Ay ketwan Timothy. Always welcome kang umay sumarungkar. Agyaman ak Mang Berteng. Sapay ko ma. Tayo ito yung isa sarungkar ko ket kayat nakmeten ni Rita nga anak yaw.
Saan ka mapukpukawan iti namnama? Tamok amat nagtumutlaeng tirik na anakan ka. Agpaisaw, Mang Berteng? Katwen, mabitlaeng tayo bakti anak ko, Wine. At amin igisilid na kahit. Sige lang, nakasaganak nga aguray ken ni Rita. At ni Timotay, ingkasang Wine. Saan mo ta makawawat na di abaak? Rita, di kag balina bastos. Kasano, katyak lang aro dun ikaskaso, umay pa lang sumarungkar. Ingkakidis ang wunan, kaya't nakakasaw. Sungbatam matayin, ta sumurot kan kwa na jaway. Ay na, jak la kaya ti sumurot kan kwa na tatang. Tanya ti kayat mau, agtali na agkalatan di ti lugar tayaw? Ano sam ti nagbaba aswildom? Katanya ko ma, happy akmat iti trabaho. Rumor kakit din, tapno sana matagtakan ni Timothy amang uray kan ka. May malaldawan mat ngamin nga umay sumarungkar. Kakaiso na nga awan trabaho kita. Umay mat sumarungkar. Disturbo. Agyamanak, ta sinangunak, ading Rita. Mang Timothy, Sapay kumatak, lunan nakmeten, Rita. Ikarik, nasaya to ti biyag mo iti denak. Agbiag kanto akasla donya. palawas. Anyat ko nam, ading? Kunak, mabiyagak nga uray sa anak nga agbiag akasla donya. Ipaay ko daytaken ka. Basta lunan naklaket di Rita, ading ko. Pasensya kayon, Mang Timothy. Ngam panagkunak, dayto yun ti maudi nga isasarungkar mo kanya. Anya? Nay, apay nga yakas tameten, ading. Gaputag say sayang ka lang iti panawon mo amang sarsarungkar kanyak, Mang Timothy. Tata, kunak ko ma. Sobramat daytan, apanang derder mo iti pusok, ading. Bastedak lang aruden. Tata, kunampailaan. Pasensya ka na, Mang Timothy. Ngam mangsapul kan iti sabali. Sayang, ading Rita. Sapay isagsagana konting grande ko maakalay sata. Maawis amin akaaruba ken kalugaran tayo no agkasarta. Kabunggaan iti amin akasar diti lugar tayo. No kasta nga rod, mangkita ka laangan iti ikasar mo iti bongga, Mang Timothy. Ta saan asyak dayta. Anya ka matan, Rita? Saan ka nagpampanunot? Tatang, saan kayo kuman nga agunget? Kasano kat kaslaawan panunot mo? Di mo amo nga ramatan day tawutag mo. Nagsayang ni Timothy. Swertem lang arudan, ingkogtar mo pailaan. Anya klase ti panunot dayta. Tatang, saan kayo nga agunget? Kasano kat makapaluksaw mo tinaramid mo? Makapan ka kumapay ni Hawaii, kan mabalin pa siguro nga laan na kami kininanang mo ijay. Ngayon niya mo't tinararamid mo. Awan pa'y nasaya at matkin ka. Imbes nga isapsapol ko ti pagsaya atam, ngam si kamat ti mangikugkugtar. Gaputa jak kayat ni Timothy. Ustad! Subag ka nga, anak! Nanang, di nakasasao ni tatang. Labas-labasan naklatan. Kasano ket nasakit tinagem na ken ka. Anyamot to ni tatang. Di nakla maawatan mo ton. Amumeten ni tatang mo, kaya't nalaunay ni Timothy para ken ka. Kasjemot ni tatang. Amin ang makita na amayat ti biyag na abaro no balo. Kaya't na ayasawa kanyak. Nagalas, nanang. Jakmet kanunungan ti kasjay nga ugali na. Iso asikala kuman ti makaammo amang awat, ken mang paspasen siya ijay amam. Madimot ti kasjay nga ugali na, nanang. Uray kasjay ni tatang mo. Di kayat mula ti surutem. Nang runa no di mo kayat tipili na aparakan ka. Agyaman nak maawatan dak, nanang. Narigat mo't ano makiasawa ka iti di mo kurso na ada. Sika ti makiden na anak ko.
Saan ada kami kinitatang mo? Berteng, katungtungem mat aja anak ta. Di mo pa'y kasasao. Makatungtungtong? Berteng, Sana magsayantel daw ko, nadya katungtungan. wan angem anak ta dayjay. Madi akitaan no saan kayo nga agin inunay. Kasano akasaok ket maluksawak nga rudgan ko na? Si kalangaruden ti ayan ti biddot, si kapay ti addaganas na mat amaluksaw ken kuana. Antal na kaman. Kontrabida ka nga main. Isokas jay. Kayat nakasupsupringan ni Rita. Naglakalaan para ken kuana timang supring iti pagayatak. Gaputa adda bukod na apuso ken panunot lakay. Awan karbengam amang diktar iti kayat na. Nang runa no maipapanen iti pannakiasawa na. Uston! Makapaluksawa denggan ti sasawa mabagbagatan. Agkasar kamot gaya man, Timotay. Wen Mang Berteng, kakaiso na kayat nak ni Alicia. Naggasatan na Alicia tayo suti kasarmaw. Di nakmet kayat jay anak yaw, Mang Berteng. Uwan nga raud. So, bagtumot. Uray no, di na kayat adamet ni Alicia nga ikasar ko. Isugayam ti talaga apara kanyak, Mang Berteng. Sayang ka talaga, Timotay. Timayab ti swerte ni Rita ang anak ko. Ing grande ti kasarda Timotay ken Alicia. Napan ka kumatap no nakitam. Ha? Saan na masapol, tatang? Sayang. Sika kumatin laki kalay sa kankuana. Sinayang mo mat. Ni tatang mat, saan ang makamove on? Ay na, di ka ba nagkatawa kasta? Tamalok-sawak launay. Tatang, Sigurado ang mapanda ni Hawaii iti mabait. kat mapandalat ta Ay na, jak amuken karita. Pingasik sanday talapayag mo. Tadi ka mo't ladumdumngag. Ni, madimot tatang. Don't be harsh. Kompleto ak nga impas ngay ni nanang. Kisayan dakit din. Dakas day ta, tatang. Anak mo gayam di kanayon ko ang makikita nga agluglugan iti tricycle di kanto, Berte. Uy, Sir Bradley. Anak ko day jay. Iso ni Rita. Napintas di anak yo, Berte. Agyaman ak no ma-appreciate mo day ta, Sir Bradley. Una, makikita nga ron ti kinapintas na. Awa na pulos ti makunakan kuan. Kasla nga rod. Agayatak manan. Ha? Manipod na baloak, jak pulos na karik na iti kastoy. Iso nga agayatak sa manan, Berting. Ay, awan dakas na at balasang janak ko. Balo ka mat, Sir Bradley. Ano kasta? Okay lang nga orag dato na kidya anak yo? Oo na. Awan parikot iti dayta. Agdaton kalata, available madyanak ko, Sir Bradley. Nanang, napanan ni tatang. Napan man nakitrabaho di tadakkel abalay iji asidag ti kantaw. Ha? Ne, when nagpaiso. Madama ti renovation ijay. Siguro, bak nang di nakagatang anya, nanang. Sigurado tanagdakkel da iji abalay anabayagan a for sale. Awan tinanggat-gatang tanagnina. Angem ita na alan ti taga syudad. Mayat mat ano adda nakitrabahuan ni tatang, nanang. Yahoo! Ha? Ni tatang mat ijay. Kasla nagragsak.
Ay, wun nga rod. Ay, mabit man laang tain nakitaan, anak ko. Rita, kaya't nakakano asarong karan ni Sir Bradley. Anya? Asino a Bradley? Diyay nga ibak nang anak kagatang iti solar, kandakil abalay dita asidag ti kanto. Ha? Agsagana ka, tasarong karan nakakano, anak ko. Hmm? Ne, di kag mismisot, balo ni Sir Bradley, kat nakurso na daan na ka. Nagalas kayong tatang? Kasla kay la maabugaw. Oray ata, pagsaya ata matipang ibugbugawak ka. Sana ka daka sa bugaw. Tatang, Nagasat ka no makiasawa ka ni Bradley, anak ko. anya daytan ngay? Timothy, kas kada Bradley. Di pa'y mani pakyaw nga road. Si Kamot, di mo ag-agawanan ni Jinky Pacquiao. Kakaiso na good boy sa matanda jay. Tatang, No, saan kayo nagkagasat kini Timothy? Nalabit ani Bradley nga rod ti kagasat mo itan, anak ko. I love you todo-todo at talaga ading Rita. No aklunan nak, saan lang ang balay ang mansyon ti isagot ko kan ka. Asyenda kan isla at atalang ti agnaed ti isagot ko kan ka. Basta ikanak iti taeng ko di tapuso. lastog. Anyat ko na ading. Kunak, sana all. Ni, sana all. Taparakan kalaang dayta. Ado ti kwartak. Makapantay ti sadeno manakayat mo apagilian. Tata, Manong kunam. Tadayta ti may bagay kanya. Amom, no datata ang kagasat, adun to ti mangawag kan ka iti, Madam. naa. Madam na madam kanto, Madam Rita. Sorry, Tata Bradley. Ngamjak inara pa ap ti agbalin ang madam. Anya, Mangkita kalaangan iti sabali a pagdatunam, Tata Bradley. nay, naglastog ka maten. Kasla dati paglaslastog mo. Ha? Agyaman ka ta nagdato na ka kat nagadudag patpatay kanyak nga uray di jakpay na balo. Ne, nagbastos ka mo ton, Tata Bradley. Gapot akong di pangina kamot kat saan kamot nangina. Bastos ka mo ton. Agtalaw kan. Na, Diyak kasapulan ti nga iling awan urbanidad na, Tata. talaga po manaw akon. Inanusak lang mo tinagtugtugaw di ta nagtangken na tugaw yo. Katagtalaw ka nga rodon Nagkunaayangan anusam ti agtugaw dita. Bagtit ka mo't gayam. Si Kangay, Diyos a pangit. Na, bastos ka talaga. Saan ka nagsubsublay? Bastos na di alakay tatang. No apay mat nga ngayon imay dito'y Anya nga min tinapasama kaya? Kat nang nagyumat ti panagsasauna. Josie ak kano apangit. Saan samot nga may nagsarsarming da jalaklakayan? Barbasan lang arudon kasla saan pa'y nga agbrabras. Ay, sumardeng kan Rita. Agoy uyaw kamutan. Katagpay sumot, makapasuron da jalakay, kunamlan asino. Sayang ni Bradley tabinasted mo. Ay natatang, husto daytan. Jakla sayangan da jalakay, pagananok kumangay. Sapay jakpay na ala dyan na odi at ang dan ko nagtrabaho ijibalay na maren-renovate. Kunak manubak nang. Apay ngay apitsi-pitsi mo ti panagpasweldo na. Kuna na asaan na nasangong tinangirwari ti kwartana iti bangko. Kano? Mamati kayo mo, tatang. Sumot ti kuna na. Kunana laeng ngamjak lamon, tatang. Sir Bradley, ala ko mo di kwarta kadi pa na itod. Ni, hadaya mo ti kwarta majakpay na itad. Agbabain ka mo taberting. Ada mo ta talaga. Ay sos, awanan ti jakpay na itad kan ka kwarta.
Rupat kwarta ka matalaklakayan. Anya, nagkaro ka matin, sir. Nagrigrigatak tayo dya kwarta. Iso nga ito jumarod kanyak. Awanan ta alam kanyak. Isong agbain ka nga rod, Berteng. Naitad ko amin na natangdan mo. Awanan bain da dya, Sir Bradley. Dandanik la ikog tarite kasangsangok. Ay na, baybay amon lakay. Ang mga nuday talabasit agata di pa kay paspasubwam. Kasano kat nalabasan? Nudyak la nakapagtapalita talagang ingkog tarkaon. Baybay ang mga ruden. Nagpintas mo tanda dya alugan na limabas. Italaan nakitak da dya. Nay. Wan nga road, uray siyak. Italaan nakitag. Akin lugan nga ta iti dayjay. Nalabit na bakasyonista diti lugar tayaw. Ay, agsubliak tumanan iti ayan da dya, Sir Bradley. Nay. Anya nga iti aramidem ijay. Sige no di na pala itad, talaga makaramanan kanyak. Ay na, saan kan nga agsubsublay? Anya katasaanan nga'y, alangan mo't at tiway jay nagrigrigatak. Anya ti masapul mo? Ada ka din Sir Bradley, madam? Sir Bradley? Oo, madam. Awanan. Pinidotan dagiti pulis. Anya, apay madam? Awanan ba hindi dya tao? Pinagtalkat nga umay na pa-renovate to'y nagatang ko abalay. Ngam lino kunaklang. Imbulsa na ti kwarta nga intalip ko kan kuana. Para iti renovation ti balay ko. Nay, kunak no balay na da ito, madam. Anya balay na? Nagpamarang laeng a kontraktor ti awanan bain. Anya? Ay sa bagay. Basol kumatlaeng ta nagtalaga kadagos kan kuana. Iskamer met gayam ti awanan bain a Bradley. Madam? Di na inintad titangdan dagiti nala na tao. Iso arumbeng laeng a mabalot. Lakay! Lakay! Bakay, Ay, ni kwa. Ay, sige, pa'y ti umuna ngagsaw. Bakit? Ni Bradley, nabalod ka no? Anya, apay ka now? Ado, tilino ko na. Iso da jay. Pinaibalod jay pudpud no akin ko kwa iti dakkel abalay di taas idagtikan to. Anya? Ginbabak ng matgayam tawanan bahin. Ay, anyan day ta adamag. Kat anya nga jay ibagam ko ma. Ay kwa, nakitak ni Alicia itay. Jay asawa ni Timothy? Wan, kasta nga raw. Apay da jay. Di mo't aday Hawaii. Wan, kasta nga rood ngem nagawi den. Tanakisinan kin ni Timothy. Anya? Apay ngay? Kat no kakaasi ka no abugbugbugan na ije Hawaii. Iso aday jay, nabalod met ni Timothy. Anya? Tatang, adagar aram kanyak aman nalon. Saan abak nang? Kastaya. Nasingpay? Kasta mo ti panagkitak, tatang. Nasingpet ka na respeto. Kaya't nangarod ti umay dito balay. Basta nasingpay anak ko. Mabalain. Ngam naman loloko kan lastog naging mabaknang. Sanain. Ha? Wan anak ko. Jaklakid di kaya tamay sagmak ka. Gapulang iti balasubas dita lalakay. Oray marigrigat ditan. Basta mo nakaaraaman kan mapagtalkan. Okay kanya ako na parakan ka anak ko. Himala, tatang. Jaklakid di tulok. May pada ka kini Alicia nga asawa ni Timothy anak.
Iso si kang aruden ti makamo agpili iti paraken ka. Jakon pakibiyangan day ta banag. Ta, adda ka mo iti husto atawon mo. Tatang, Pasensya kan kanya kiti kalabas anak ko. Nalaos ti yaman ko iti namarswa. Ta din ang tulok amay sagmak ka iti ima dagiti tattao anang idurduronakken ka. adamot ngamin ti free will tayo nga inted tinamarswa, tatang. Aramaton tayo dayta iti nasayaat. Saan atap no gundawayan tayo ti may sa abanag para lang iti bukod tayo apagimbagan. Di kagtanag anak ko. Tama ni po dita. At daaklangan iti likudam ang mga lalaykan ka no bilang takasapulam ti panarabay may tinam. Sikati kang runa nagdesisyon para iti bagim. Saan kita siya kanak ko? Sana rumbang ay pilit ko ti kayat ko. Taadamot ti pagpatinggaak kasamam. Iswa, pakawalan na kiti panaglablabas ko, anak ko. Tatang, amo ngamin tinamarswa no anya ti adda iti kaunggan tayo. Isoan na ilisi akmat iti mabalin apakaisagmakak iti masangwanan. Amuna no anya ti plano yo no apay nga idurdurundak iti kayat yo. Anak, Da kayo ti nagplano. Ngam ti Diyos tinangaddang tatang. Kat sapay kumata itultuloy yon ti panagbaliw yo. uy, anak ko. Aramidek mo niya ti kasayaatan. Kan rumbang para kan ka. Dagiti Proverbio Kapitulo 16, iti versikulo 1 nga agingga iti 3. Agplano ti tao, ngem ti Diyos ti mangeddeng. Nalabit nga ipagarup mo a husto ti amin nga aramid mo, ngem ti Apo ti mangtingiting no anya ti panggep mo. Dawat mi ti Apo a bendisyonan na dagiti kayat mo nga aramiden, ket agbaligi ka iti panangibanag mo kadagiti panggep mo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here